Usnam arpau pra lese undai usnam ubaka jingi kun ya ke election kan long kaba itanat ba nama ka jingi per ki ideologi trong kini ki artli ki parti kata ka parti NPP bat ka parti WPP haki election ki baladap lai i bonsen ka jingi kun persya kalong kumbaya kun parlok namar ka parti ki ya persya tanga ka por election bat hadian ka election ki trailang kumcu Habapai syaka parti WPP kum kanuksa ba ardan ubadai presiden barang badu trong katai kasang hakapol baram election pentot AA yaki MLA bacop ha constituency kecung bat uburam yakarai trong kipat ba bat habapai pat syaka parti NPP wat laki don kibayakon yaki election henrai kiram no kapen sukle hakakam sarkar takabatung yaki kum ki chairman vice chairman advisor bat kum ta terter nolor kata ki dai ki baram ki yo yakalat wat ban play yaki surok bat ki kampen roy haki constituency ba kiram haba bishar yaka jinglong jingman haka san pertai haka celami khalaya bat haba pek yaki dakishin ki bapau haki ni ki kindak sngi ki balet no ni la ban ong ba election arajar apra kan long ka ba shong shit ha namar wat ada kapor kasa sakamba Arsnem tami ki kebor election kila pur bat pur khana stat pha hakini kisni nimla ru banlan baga jingmi jongka WPP la nega voice of the people's party kalalong kadao ka bakra bengin yu ya ka nega jinglong jingman hakasan pertai kumba kalong menta bat lada ka terlong kubor na udon bok official kalong ka basisya ka election kanda saki sisya ya ka election ka ban shong shit bha bat kat kum kat terlong kubor jong kenika channel layo cingtip ba presiden rang ba do ka WPP uba ardan milal basai moj on penkre panyakon naki arteli ki constituency kata dan nongkrem bat kawai naki constituency bala mikmat daki arngot ki deputy chief minister jong kecela syu kat terlong kubor kaya tho ba presiden rang ba do jong ka WPP on bishar shwa na pedang kini ki arteli ki constituency balami khmat daki deputy chief minister jong celah kata ba senyau balang dhar bat ba prestun tensong uai ba dang kham iklan bat nang ta onlet bat yakon lakadai dan nal tiang nena prosla constituency